Lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera eta hemen jarraitzen dugu Baltasar Gelden kanpaina. Eta orain egitea gustatuko litzaidana, behintzat kapitulu honetan saiatu lehendabizi hona etortzen, hau printzipioz ez dago ezer. Eta Baltasar Geldekin hona etorri eta izan ez gero beste leku hori asediatu tempelko peko, vale. Orduan vale, txanda batetara beharko genituzke eta vale. Hemen urrengo txanden izango dugu hau. Vale, txanda pasa. Ea zer gertatzen den. Mira, uste dut konde vampiro behintzat hor daude hemen. Eta ez dakit gehiago egongo diren gertu, baina bueno. Drakenhof, ez Tempelhof, hori dela beste gauza bat. Bla bla bla. Ánimo. Vale. I am ready. Are you? Moving off. So, Sigmarite Arch-Lector, ahora ona. true servant of Sigmar. Bai. For the
Emperor! Your word is my command. Vale. No mortal. No. I serve Egia Sigmar. da, honago gatoz asko sufrituko dugula. Beraz, ipotzekin... Ready? All here are honored dwarfkin. I suppose. Vale. Txanda pasa, igual erosera etorriko dira. Espero dut ezetz, bueno. Asko sufritu dezakegun bataila horietako bat izango da, zarantzarik gabe. A ber, ziurrenik erasiko gaituzte, beraz behintzat bataila bat izango du kapitulu honetan. Galdu zein irabazi. Wargulf. Jokatuko dugu. Baina... Vale... Mintza defentsa puntu bat egongo da. Hori bai, eruak etortzea gure gana. Uste dut eraki oso txarri izan dela. Ez gainera... Armada hobeago daukate zelantzarik gabe. Spearmen! We are Sigmar's heirs! Horri hor... For the comet! Ready! Espatariak hor... Show us the foe! For Heldenhammer! Swordsman! Hor...
crossbowmen! The Empire endures! Servant of Sigmar! Hemen. Bargulfa. By Ulrich's wrath! Fire! Vale, horra. Crank that machine! Weapons at the ready! By Ulrich's wrath! Horrartzen dene. Ez da dore. Keep your heads down, men! They're casting spells! Pick your targets! Sigmar commands! Beware of the wizard! Look out! Spellcaster! Horrentzat min egiten gaude. Hau, Spearman! Ian aurrerago eraman ditzakegu. We serve the Emperor! Ready, men! Swordsman! Blood for all mankind! The Helden Hammer! Yes, sir! Quickly! Hogeita apur bat aurrera. Yes, sir! Eso ere. Formation, march! At your service! For the twin-tailed comet! Are the detachments in place? By Golmaraz! Shoot! Spearman! Vale. Ring of steel! Hemen da kontratutu dugun lantzari talde herria, ikusten duzuen moduan eskutuak eta bar honekin konparatuta ezberdinak dira. Eta saiatuko gara lerroari eusten alik eta gehien. Bueno. Alien diko gara alik eta esildako gehien akabatzea. This cannot be! Cannons, fire! We are Sigmar's heirs! Spearman! Swordsman! No lingering! Kill them! The rest will fall! Charge! Mortar! Through to cannons! Horra. Ready for war! Our weapons are yours! Fire! Find your targets! Find your Horra da zuek. targets! Shoot them! Horra, generala. For the Empire! Sigmar is with me! Mortar! Understood! Keep your heads down, men! They're casting spells! Eager for battle! Swordsman! The Empire endures! The missiles will fly! Ulrich's take! Retreat! Yes, sir! Jauntxoan ondago. Attack! We obey!
The Empire endures! Strike them down! Look out, spell, as you said! To battle, brothers! Smothered! Crossbowmen! Yes, my lord! Keep your heads down, men! They're casting spells! Spearmen! Quick Peor. march! Fire! Keep Casper back! Sigma Exultant! Armed and ready! For the Twin-Tails Comet! Take aim! Ulrich, save us! Find your targets! Show us the foe! This Emperor fires enemy warriors! Away the window! Vale, hor. Ready to serve! Sartuko diogu hemen, gehiago. Hemen gehiago egin desan. Sons of Sigma, attack! Crank that machine! Crossbowman! Shoot! Vale, zuek orain. My lord! Sigma! Cannons, fire! Crossbowman! Sigma, guide our fire! Pick them off! Ready for war! For Sigma, fire! Bring it down! Bring it down! Mortar! Yes, General? By Ulrich's wrath! Crossbowmen! We are ready! Shoot! Sir! Mortar! With haste! Sigma calls! Bring it down! Zuek tirekin. Missiles at the ready! Fire! We are Sigma's heirs! Launch! Crossbows ready, General! Withdraw! Jarraitu tiro egiten. For Heldenhammer! Armed and ready! Understood! Tiro egiten. Launch! Ez, nekrofagoei. Joango gara unitate, Heldenhammer! alik eta unitate gehienak kentzen. Spellcaster! For Heldenhammer! Crossbowman! At speed! Shoot it! Nekrofagoak. Ez dut uste, etorriko direnik bueltan. Bueno, agian bai. Hammer of the Empire! For the Emperor! State troops ready! Death to the faceless! Armed and ready! By the twin-tailed comet! Spearmen! We serve the Emperor! Now! Launch! Ez que nekrofago pila bat. Ulrich's chief, retreat! Ready for orders! For
baina hau. Crossbows ready, General. Eman galdutza da hau. Bring it down. Sigmar, preserve us. Take aim for the Emperor. Sigmar, preserve us. Swordsman, for France. Sigmar, preserve us. Vale. Jo, unitate askotxo kendu ditu guarditik. Ipotxak edorreko balire laguntzera. Barazorik ez genuke izango. Kendu ditugu bargeistak, saldunak, eskeletoak eta eskeleto gehiago. Hauetariko asko ere kendu ditugu. Manfred oso gogorra da. Eta bueno, morteroak bere lana oso ondo egin du. Borroka zaila zen. Naiz eta lekua agian egokia izan. Bueno, ituma dugu zu kontzentrazio bat. Euren infanteriari min asko egin diezakeiogu. Agian izango du bakarrik mortero bat. Edo agian ez, Nek ere lan oso egin dute etxaila garbitzen eta bar. Uste dut bigarren batai bat egongo dela. Animo. Bargulfak ez du ezertxo ere egin. Hori begezia jan. Venga ya. Ipotxak argia. Vale. Horbi armada. Behar segun beste batalla bat egiten.
Arasorrek sekulako mina egin diogu. Ya, bueno. Talabek. Talabek. I serve Sigmar. To the provinces. Who calls? I am Karl Franz. Indeed. Vale. A ver, lanekin. Welcome, my countrymen. The Empire. Who calls? I will listen, but my time is short. We cannot. Empire's blessing. Yes. Vale. So, I will listen, but my time is short. absolutely not. No. Y el Aureo no manda. No, sir. Orduan. Let us begin. Follow me. By the comet. Urrun zaudete, baina zuen lagun. Haddad! What? Yes?
What? Impossible. Praise Sigma. So? You summon me. Who calls? Yes. I will marshal the men. What does the Emperor bid? Equipment check! Vale. Zer lortu dugu, baina negozioak egin behar ditugu beste toki batzuetan. Bale, inbarko dugu negoziak osten marrekin. Konde vampiro madarikatuak. Mea guztiak, El prestigio es cada vez mayor, mi señor. Todo el mundo ha oído hablar de tus conquistas. Hasta los reyes y los señores de las bestias más lejanos temen tu creciente poder. Vale. I am ready. Are you? Onwards. Very well. I will do this. Nuno de orkoak. To battle? Barajir. Vale. Steingart.
A ver. Itxaron, ze jarri genuen hemen. Mina de hierro. Vale, eta... Armería. Armería... Tasca. Vale, Steingard. Y orain, Who calls? It is good to see fellow sons of the Empire this day. Indeed. vale. Tempelhof. Yes, my lord. Step to it. The Empire. Greetings, my countrymen. You come in peace on this fine mark time? I refuse. Bueno. Yes. It is good to see fellow sons of the Empire this day. Disagree with that. A ver, no hago este. Huntsman General, base camp for now. Ez hau ez. Txanda pasa. Ya, bueno. Vale, gauza da ez dugun eso, edifizio militar askorik, rebelio ez dela oso handia izango. Baina uste dut rebelioak erasotzen badigu, printzipioz ez genukela erasorik izan beharko. Baina, bueno. Inoiz ez da jakiten.
Stirleren laguntza eskertuko nuke momentu honetan. Konde vampiroei setioak eta abar egiteko. Saltatzen den. Ostermark. You stand before the Supreme Patriarch like an Eh? ant before the A bear. descending boot. Bueno. Batzutan ere egin behar da. Baina gero zureen gana joango nahi seguro. Never. Do not waste my potential. Wind of Shammon, I will. Banoa. Ja. On march. What? I go where the winds howl. Vale. Vale. Zer harko genuke? Batidoreak. Espatariak. Lau txandatara hau. Eta principios ezer gehiago. War calls. Justo hortik ez nuen sartu nahi. So, why talk to you? The Grand Theogen A is fool's action. Vale, ordainduko dizut. Disagree with that? Ja, eta horren gutxiago zue eremuan sartu nahi zelako. Vale, hori potxak mugitzen hasi dira. Hori ona da. A ber, azkar pasatu. Ez, osten mark utzi gut bakean ez naiz hortik sartuko. Bueno. Lean anguru nora badoa ondo.
Vale. Konde vampiroak hor, ondo. A ver. Drakenhof agian handik ezin dugu setiatu, baina joaten bagara eremuak kentzen pizkanaka mesedegarria izan daiteke. No sé lo que es, pero aquí pone lánzate al empleo. Vale, métete ahí a ver qué hostias es. Eso del empleo, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Transformarte. Ya, bueno. What does the Emperor bid? Horra. Into battle! Bataila jokatu nahi dut. Ai. By Ulrich's wrath! A ver, planteamendu nahiko simple ingo dugu. What do you Ingo bid? du lerro bat hemen. Halberdiers! Zue jarri hor. Zue jarri hor. Crossbows ready, General! Zuek hor lantzariak hemen. Free company! Hau hemen eta zu By jarri the hemen. Emperor's will! Eurak datoz. Perfecto gainera. By Golmaraz!
nekrofagoak, zombiak. Jarriko apur bat eskarrago. Crossbowmen! Shoot! We serve the Emperor! Yes, my lord! Saguzarrak egia esateko nahiko berden zaizkigu. We are Sigmar's heirs! Zuekorra, Attack! zuekorra, Halberdiers! zuek... Moving! Antzariak korra. Militia! Fire! Yes, sir! At speed! Prepare for combat! See to it! Charge! Awaiting orders! War! Jarraitu ratiro egiten. Halberdiers! Attack the men! Understood! For the Emperor! For France! Attack! Show us the foe! Ready for war! Crossbowmen, take position! Halt! At speed! Ez tirorik egin. On my command! Vale. Loza Raptep pikutara. Agian niveles igo da. Generala, baina bueno. Hauek bat hildute, baina eski egin du Kriston Focus hemen. Bueno, baina labarderak izatea beti da garrantzitsu. Kondosak ere hiltzea ez da lan samurra. Bueno. Agian eroi bat beharko genuke.
Animo. To the provinces. Vale. Do not waste my potential. Vampiro, fuera de los túmulos. Necrofagoak. Vampiroak. Bargeistak. A ver. Servant of the faith. What's the quarry? A ver. The Empire. Greetings, my countrymen. You come in peace on this fine Marktag? Sigmar's will. Vale. Clanangrunon. Yes. Vale. Eso de betxe. Vale, hau ona izango da. Bueno, lagunok, hau hemen utziko dugu. Eta hurrengoan jarraituko dugu apur bat kolpea ematen. Itxaron. Amaita aurretik. Jantxo honi. The Empire. Izen aldatuko diogu. Eta jarriko dugu. Van Helsing. Lehenengo konde vampiro egin duelako. Vale. Orain bai agur esateko unea da.